O le ataunuu mai ia te oi i le aso muamua o katopa i le 5 i le afiafi i le Dewdrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa muamua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga mangaluenga ma mana o le atua o le awha taunu wina i lau tangata. O lau awanoa le lenei e te mori mawina ai le mana atu atoa o le atua i te tonu ia te oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi. O mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotu ai, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel e le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina i fo le ufane mai o whaatusa o le atola au o le whiangainga a le atu. O se aso whaamorianga mo oe malau ainga. Aso mua o ke topa i le Dewdrop Event Center. Manukau, soifua. Hello everyone who are watching us. May God bless you abundantly in the name of Jesus. Today I'm here inside at Dewdrop Center event where we are going to have on the 1st of October a great and powerful event here in this place. This event is called the All Answer event. This place, it will be a witness that the word of God, it will be fulfilled in the life of each and every person that come in this place on the 1st of October, 5 p.m. Entrance for free. Everything is for free, free of charge. We are going to have the distribution of the blessed oil. As you can see this image, you are going to receive this blessed oil for free. You don't need to pay. And when you get anointed with this blessed oil, we do believe that miracles, it will happen in your life. As we are going to be showing testimonies to you, to prove it to you that the days and time of miracles, it is not over. The word of God never gets old. The promises, it never gets expired. You who are watching us and you have been sick, depressive, you have been dealing with so many problems, perhaps you can't sleep well during the night, you have family problems, a lot of fight inside of your house, I am here inviting you, 1st of October, 5 p.m. here at Dewdrop Center event. We are going to have this great and powerful event called All Answer event. This event is for all kinds of people, regardless your religion, your culture, or who you are. You are invited to come and join us. Let us see the result, what God has done in the life of those who have placed their faith on God's word. Have a look, prepare your glass of water, and I'll come back from here. Dewdrop Center event, preparing ourselves for our All Answers event, 1st October, 5 o'clock in the afternoon. Amen. Oiro suafa. Olo ingoa o te mtai ya alata toa alo po ali afkasi. Ali afkasi. A oi le suafa olo pertua le ho lenei afkasi ole tamai tai mai niwe. Amen. Afatasi. Fa fasili le. Ole asif so soani na imana umia. O fair men mo le tali o le sosoani na imana umia. Te fai esa tala se fai sa fam talanga pe fa fair ona e mo le tali o lo imana umia. Aftas. Aftai.
Na ele temi no tau nei le newspaper le lotu. A tu fatu le la box. O ina no mo le newspaper. A temi la sa fai o tau. Sa won o tau. Na wala fi o tau. Ya o tu foi mai lá pela calor no depois. De logo le chato wa la tu le tem niwe mate next door. What le pesa. Ya, o nga la no mo wai. Mat mo lo le na mo. Mat yo foi kai le mesa foi kai. E le nga foi kai. Event le nga foi tau. Ya. A nga la ma foi nga ulo nga. O nga ko wang ke mo me so malus. Usa la o me nga la nga fa ko an le la ho. Yo le bailo caro ya fui lo caro o ma ka o malo o vole ska sa mai kele lo vai arma e ngai ho lo kingo vai a caro la o sa lo wa lo le ko va mo ngai ngalo wa o mo foi nga sa pero iso ma ka ngai pa wan me o le ko mo lo ka mo ngai o sa o mai. Amen. Ola kala. Fai ala kala ole pamphlet. O se pepanga e mo. Ole event la sa fai ka ulanga le nga ya dia. Nga helu le ele event le. Ole ala event le. Ole event le swau. Ya. Avatasi. Le ala le mena tupu kadunga e helu le event le. O e mano lola mo. O mal que ninguém não quer ir por lá, mas mais suau para ir começar. E a vacuala o aí o kingo, para esse mel que ninguém o mais lo, para o suído lo, o suído como malos. O ia ila swing o ilo lang. Ele é swing. Amen. Ele é swing. Mele sa fia aí meu ama meu pegar. Tu me venga la lo. Ole foi isso na balme. Ole como uma. O esa loko mai o se kianga ia ia le afia le ava. O ai si versa ia pa afia. Ele é meu lo aí. Ele ala o esa loko. Ele não le sa loko ngai. Amen. Olha o papo aí, olha o teu vai. Yeah. Ai oi, fai essa tafam. Yeah. Pei foi o umana famatala tule tamale a inga. Yeah, o ia sa mai kele a uma lona ka longa I fusuan. Yeah, fa mai mai kinga bai e kokoso solo e o foi le kai mi leva ma ko aku le event. Yeah. E le mawhainga sa vali lunga le ausa kai aku ai I assistance I lunga le ia ale amakanga sa iai fasol launga ia alu ai la ia yo tu ia ai iai la le kai mi wa laka I le vin la ko los kengele angelu maki fango le angelu ma le pamphlet e whakakau mo le event. Ia, ai mua nga mau mai I le lotu. E Bluwave yaso, ma whainoa le event. So, ngā maka mua nga mau mai le lotu. Ia, koe o loa le event. Lea la o manuia nei o vai. Ia, la le la so. Wa ngai laku yo ki le savali le o se whaali mai o lo. Wa sawa la ko. Ole aso nga mau ako le pasi. E muli ako maua I kangaka o mga o ese le pasi. A lea ki kai apua le mawhainga. Ale ka ibinge, oi peka mo e le ko inga I lunga le ela o. Amen. Whawhetai le atua bihia le ali. Oinga whamarolo e. Yesu Keriso. Oinga whamarolo. Yesu Keriso. Jesus Christ. Oe leo lo e whafonga mai Samoa. Peo na e sila mai. Na sau I le event. I le mwhainga sa vali, sa kau kai. E peo na e mo li mawina lan whamtalanga. Na lawe ai na mua le tali ina o ia talia le swa o umon fa pa ina lea I le vai aso I le aso mua o Oktopa
o le a whai ai le event, o le sua o uma o na whapaiaina. O le a etalia le sua o uma na whapaiaina. E au noa ma se tatongi. Ai, o le a iai foi I le aso. Le taunu mai, o le atola au, o le whaatusa o le atola au o le tua. O le a whapena ona e pai ai, mai e malolo, o le a lava se mai o lo e mawhatia. O le a se fofo po se whapita auli, o lo e mana o mia se fsosoani. O te wala au lia atu oi, a fio mai, susu mai, tato whaatasi le aso mua o ke topa. O le a whapena ona whaia le tua, le vavenga, o lo e sa ilia, e pei ona i whaia I le oranga, o aftasi nei, malona whaletua. Leo te wala au lia tuai sa moa, sumei tato whaatasi le aso, a wao le tua, o lo mana o mia, e tali I lo fsosoani o lo e whapena ona e sa ilia. I le swafa manuma lo Jesu Keriso. Amen. Coming to you on Sunday, the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God. You will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Talofa Samoa, aulo e mai mo e se sila mai mat fatasi I Ione Fatuan. Ione and Leaso Fatuan. Ione and Leaso. Pais tala. O le ale mafuanga walai ona o le ase sosoani na e mana mia. Walai ona na e tatu fatasi I le nei tula. Te fai sa famta. Talofa Samoa ia o le mafuanga na laina matu o mai lotu o si to luan mua mai acha ia ai iluma e o masina na sa wele aso sa fenga ma o mas fa fita o fa le ainga misa pale feitanga I tono la ainga na tupoila ia ona o le o e fa fita o le I te tomo fi mana mafu ai na ma fe sa mi tonu matawa wa ina fa le tonu el ma hungali ia ona sumaileo na sauleo le aso lotu ia ona o muri mai le ia le stone on event I o I Alexander Park no was mo buana I pe your sauniga fo nei la tatu fa ia ole holy oil event ia fa pena sa ole event sa po sauniga na sa mo mua ia no sa wa ina wala ia so to ro mo sa ina ia fa pena on to bo mafta ngam male ainga to fa le ia me selo ma mafta ngam le tu te ola tarina la shova fafta mo le tali o leo mau atu sa I totono le lua ngali I se feita ngai po se wa tau vala le lua mafutanga ona lua mai le I le event le sa fai Alexander o le ala le tali ua tali le tu le lua mana onga sa lua sa ili ma lua tamu fai mau se tali a wa le lua fabe ponga wa le lua va fa le ngali se fai santana ia na mawai le sosoani I tu o ma ngali ma ua maftanga mi sotolu le anga sa pe ono fai to ticha o stula fa le ton
Nai lunga la vo le lau ia le mea ta o le te ai e taina o sau le lotu ma o whaalongo ma o ina pea ula whionga le atua mai sunga i ali whaiwhea ia na maula e so soani ina ia toi whaatasia ma toi whai whaalei ma a inga ia e on tau sirisira mai ia le ma Amen. tua i runga nei Ua tali la le atua le lua manaonga. tali le atua Le ala ua toi le ilo lua mafutanga. Ai se whaia sautala e whaitua. Lea se wawenga po lea se mea ua whapenao na whamanuia i le atua e hala i lua mafutanga whale ungari. Saluha sa mua ia. E tele ni whamanyanga ua maua. Saluha ni mau wha le e kanisia nei. Bia mua le maainga. Pamambiere tua tue sia maua le whatas. O whia whani, o whaiwhai me whatas. Mai o tita tumpo, i resi me whaitai e tua. E tali le tua le loi mata. Pe atu na atu le loto atu e le auta. Pe a e sa e li a te ia. Lona lua, whamambia le atua i tono maaina. E ala i se pisingisi wa whamambia i tono maaina. Peo a wala ia e leke ngaia tutono le ainga o le lava fasua ai whaftai le tua i le sacrifice na tui nā tu le tua ma o ino tai tunu o le taulanga e ave le tua e ave malogoto atua e ofo atua i mea uma o lo mana onga tono lo ainga o whamamianga foi whapenana a wala mai e le tua pe o nāno tai tunu e tele whamamianga mai le atua pe a tatulu atu me le lutu whamaharumi a tia. Amen. O leo mau atu ua mautu le lua ngari. Leo o toi whamanuia fo ile atua ia o lua e sa pisinisi. O le winga la ua mau le tali au le tali e sili atu na lo le mena luma nao ye. Io e whapinala. Ona o le sacrifice o lo fatuatua, whaongalo fatuatua, o le upu na o mai i le whionga pa ia le tua i tutono le kalesia, leo e mamalama, ona e nofo lole ma apalai, le upu le tua e te savali ei, lea lawa tali mai le tua. Amen. Sa mo auro e whaafonga i se tala u whapenao na whaasoa tu le ungali nei. O e lea olo e mawhatia, e maise e se ungali. O lua ungali e whapenao na whi nai, whese se ai. O iei se mawhau whapea e te tea, o le se tali. O se whanua tā ua le nei mo o e sa mo te wala au lia tuai oe. Susu mai, a fio mai tatu whaatasi. I le aso mua o ke topa, i le lima i le fiafi. I nei le nei, i se no whanga ta o le sa ta ua o le Vodafone event, pa o leo o suia nei Teardrop Event Center. Teardrop Event Center. Susu mai tatu whatasia. O lea e whapenao na e talia ai, se sua ua umo na whapea hina. Ua whamanuia ina. E te whaonga hina lea, o lea lava se mai o lo tino, se mea o lo emana o mia isi tso swani, e te whaonga hina. E ngātai lea, o le ulu whale mai, o le whaatuso le atola au le tu, o le awhapena o nā tātou whaatasi le nei aso, susu mai tātou whesauninga mo oe, o na e tano, o na e pai leo o lima po o au, e te malo lo, o le awhapena na whamanua atu le tu e te oe, i se vaenga o lo o langa o lo emana o mia i se tsoswani, a o le awa noa tā ua le nei, au e te mesia, susu mai a fio mai tātou whaatasi i le aso matangofi, le swafo Yesu. Amen. What you just saw, what these people shared with you, what God did in their lives, through the action of faith, because the word of God, it never failed. The same God who healed in the past, that gave victory to his people of Israel, they fought battles, and the enemies is stronger than them, and God gave them victory. The same God who acted in the past, he is acting today in the life of those who have
believe and trust His word. That's why we are present to you this program today from this place, from inside of a Drop Center event, because we are living this faith. The answers that you have been looking for, waiting for. Perhaps you are someone who are waiting for the answer to get a job, to get a visa. You are waiting for the answer from the specialist, from a doctor. You applied to buy a house, and you are waiting for the answer that the bank will help you for you to buy perhaps your first property. You are waiting for the answer to do a partnership in business with someone. Regardless, the answer that you have been waiting for, the day it will be 1st October, 5 p.m. here in this place. Drop Center event. We are going to have this great event called All Answers event. The Bible talking about a woman that she was also waiting for the answer for many years. Her desire was to give birth to a child, but she could not conceive because she was a barren woman. But she came to the altar. She used her faith. And have a look on what is written in the Bible. Once after a sacrificial meal at Shiloh, Hannah got up and went to pray. And she made this vow, O Lord of heaven's armies, if you will look upon my sorrow and answer my prayer and give me a son, then I will give him back to you. So she made the vow. Look what happened, the answer on verse 20. And in due time, she gave birth to a son. She named him Samuel, for she said, I asked the Lord for him. So she was a barren woman. She could not conceive. But she asked, she prayed, she came to the altar, and the answer came in the due time. God opened her womb, and Hannah could conceive. The answer that she wanted, she finally received it. You can get all your answers as well. I don't know for how long you have been waiting for the answer. I don't know which kind of good news are you expect to hear, to receive. A good news that if it comes to you today, your life can change. It can jump from the lower level to the upper level. That's why we invite you, 1st October, 5 p.m. at Drop Center event. Come to join us in this place. These chairs today are empty, but on this day, these chairs will be filled with people that they are going to come here in this place to cry out with us, bishops and pastors, assistants and members, for the answer that only God can bring it to your life. Let us watch more testimonies, more results, more people that they prayed, believed, and they got the answer from God. Prepare your glass of water, and I'll be right back with our moment of prayer. Talafalawa Samoa, o lo ingoa o vaatufunga, o te momono whaftaile tua o se avanoa matangofi o ia mai e whasoa tuai. Tusai fo'i malo o sau tonu o le Universal Church, ia maswinga o langa o whapena o na whamanuia ile tua e tau. Au tele sau le Universal Church sa o maua I ni pangatia ma le tele o mawhatianga o le olanga sa o iai sa o I lalo o addiction I mea tau alcohol, le ava malosi o le sikaleti ia o marijuana so se mea sa ola I le olanga ola pepelo o le tele o mea sa iai o le mana onga tuina nau le tinu sa o iai sa o la ve ai ki le aso na whapena ona o maua ia o leo o
inu ma whenua I ta'awali, ia o moe lunga lai wala. Ona maua leo o leo ia o a pena ona saitia I sala, ave ese la ulai sene, o mea na tutupu o tuititia whainga I malak maruenga. Ai, o lo'u vavaai, o lo'u tilitilo mo vavaai I le swinga sa eile o langa lo uso matua manon to rua sa o mai te tono le lotu. Sa o vaai ngalwenga le atua ma le ngalwenga le kalesia. Ua yeise swinga ua o vaai ua pula I o mata. Teimi mo mua le I o mata o vaai ua yeise se tangata o le au whengalwenga le atua. Ua mawhaina ia whaatonu le testimonies alo ese. E mo I sa o walu I le lotu sa kele loku ai sa o loku mai I ekalesia esi umelesi ko ki alesi ekalesia kele loku ye kele va ai o maka ponga pupula o ye se fai fe au po o ye se kangaka ola pe ka ko kingi wo fai se fa ko munga se ke mongi sa ufafo au ingo va ai mo ki kilo e ngo lo ile I mo ki kilo po o se senga vale le o marmana mo lo mal kilo ekalesia ngo la imale ekalesia ngi ngo fa pele mo mo fau kau mo so fai kai kau anga usau ki kilo mo vai o leo ke mga mia so swangi kelo melo ke mga mia so swangi langa e ke mingo mga oe ekipi ra uskaleki pe masalo po se ongo le fiku masinga le uminga ki pera uskaleki a ela le menga kupu o nga o pisa kau e misa ko e foi le ko lo ongo usau le lo o malama e ile nganga le ku le me ka o le addiction o le spirit of addiction, o le nganga le ngā lainga mafua o ngā kamwhai e kuu, koe sauwhui la ia leo le addiction, koe la vea fui, koe atfui koe ula. E whiangi kausanga ki pera ula manu ingu, koe fo I mea koe ula koe ingu. O saulo I le loku lea. Saulo I pōs whareile le whai le pō o le kakalo e whasao loko e oe mai au saisai ki o leo langa. Deliverance. O I ngā ranga o vaai mo kiloi. Pe kolu masing, kolu vai aso, ko ia o fasa o loko, isa o loko ronga ka mai leo laula, ma le pia. I le ikau ki pia vanga le pe kasi le aso, pe kasi vai aso, lua vai aso, kau kipi. Kasi le kolu vai aso nga umai lau deliverance, o sa o loko, kipi moku ala ula, laula, kipi lau pia, mea nga ufaya, kipi a moku, ele I kau fuafua po nare umi, kipia moku. Kei milangi, o ova man se fulu kau sanga karungo le lupu. Ke le I koe ula ke le ua I fuli mai ai le kele o ngei mafukianga ngo iai whaasa o loko ule kua. A le keimi ngei o whao ngā ule tua whailanga ruenga I ko kongo le Universal Church. Leo ke invited koe oe lea po esi sila mai po e mai mō mai. Apply to yourself, kango e whakikai e ki oe. Lea me ke kufisi lei, lea me ke le kango e whakai inga whai. Sa su mai ka ku whakasinga mai ke kilo I ngā luenga a le Universal Church. Lea e ai ngā luenga mamana le tu o lea whai rogo langa. O le mea ngā whai le tu o rogo langa. Whai whainga whai rogo langa. E mwhainga whai so skangaka. O le mea kaunga e whaia I ave rogo la ato malo whato tua malo tatonu. Alu mat whamahoni. Aua le tau matamantea lau sau. Ia e alu le tua. Alu mea logo langa atua ave mu le tua. On wha manu hio lo le tua e te oe. I le swafa manu alo Yesu Kiriso. Amen. Coming to you on Sunday the 1st of October at 5 p.m. at the Dewdrop Event Centre in Manukau in South Auckland, the former Vodafone. A day for you to be healed and experience the power of God for yourself. A day for the miracles and wonders of God to be done in your life. Now is your opportunity to receive the power of God. Join us for an unforgettable experience. It will be more than just any ordinary day, but the beginning of a new life. You will also receive a free bottle of blessed oil from Israel. Don't miss this unique opportunity to experience the miracles of God.
you will witness the entry of a replica of the Ark of the Covenant. A day of miracles and triumph for you and your family. Entrance is free of charge. Fatala fa Samuel o fa fonga nei tu la lasu. Leo ma fa tasi mo fa tu nei. Ole a obsidia I lon swafa. Yo na matala no le winga ile familianga fo ina ya mo mai University Church. Ya famul moli fa lo swafa. I mamari fo la tinu o fa fo mai. Amen. Tado fa la vai la sunga fa tai la mo fa sili o lo wingoa o sau tiu malu. Sauti malu o le dale mafu anga na laina o mai le University Church. Ia pola fu ise mea na nau ina ia fia maua o si tali fu na fia maua ina na mafu ina so mai I le University Church. Amen. Faf taimon faf sili na o mai le lotu ona na ia ise mea fa le tonu ia te au. O au sa o maua I le ita. Sa faile sa misa o malo to alua na o mai ele ita ya te au tele o manatu le tonu manatu se na fa se ina ya o na taimi o le mafua anga na lai na o mawale lotu le sa o fa longo le tio na o fa longo le tio o sa waile le lotu le sa fai mai ele la unga ia o nana o whaalongo ai ia le taimila na tupu ai le whaafita uli le ia te au ma lo to alua ia o inang nga o sa wailoa vili lo ma le help center o le help center line le nga vili ia le na maua ai le sota inga invite mai ia o le lotu le asafaraili ia o le aso nana o tau nuu ai I le lotu lea mai lava na aso ia le o mai lava taimine ia leo titu mau lava I le nei foi kalesia wa vala awina ia o le tua o ti au na ma o ngalue ai sau peona maua maua le fasalonga lunga le tio e vili mai le lotu mo se soani lo maftiang le taimila le o fa penao na maua le tali ua whapenao na suia fo ilo soifua o maritaimi nei. Ale ala sau fautuanga mo I latou o lo ofia maua sefsosoani. Amen. Whaftai mon whafsili I oe. Samoa e peo na suia le atua lo nei tangata I whawhita uli lo loto ma lo mawhauwhau. Te o mea sai lo loto ma lo mawhauwhau le ngata fo I lea o mea sa tu ina nau I ai leo langa. Ai whawhitai le atua le nei wa o iai te tono nei ka le sia wa o au na I le atua wa whao ngā ina o le atua. O lea sa moa o te vala awatu I a te oe ma lo whaalo alo lava. A fio mai te tangai foi ma whaalongo foi I le nei foi kalesia ia tavi tonu lava le mawhai ona foi fua I lo ainga. O lea o se vala aua tuai ia I le nei tu la o whai ai foi le nei moli mau moli mau wina lea lofa lea tua ma le suwinga wa whai lea tua ia te au whaapia foi lo nisi o mātou ainga whaafitai. Sa mo mlau whaafonga nei tu la leas. O le moli mau atu wharatua ia sautu I malu. Mai o te wala wina foi oi su mai ma afio mai le matu sau ninga o le afatanu wina le asu mua o topa lima le afiafi o le sau ninga o le whapena ona te talai nai le avanoa te su mai maua si whamurianga le ngata da o le tufaina I foi le suau ua umon whamunueina mai le nuo Israel whaupopo le na o le asu foi lea ma le avanoa lea te mwhai o le su mai ma pai I le whaatusa o le atola au o le whengai ngā lea tua lea la whaau whale mai I to tonu o le sauniga I lea la vasu ma o te wala au ati ati o sa moa I nei tu lao le asu su mai afia mai awa ni msia ni avanoa le iloa po le avanoa lea
e te mau e se whamlianga mai le tua e ala ilu whamalolonga, so se whamlianga lo e fia maua. Ina I whapenaan whamanuia e le tua I lau, I tonu ia te oe a meselo ai. Amen. So I fua. I have my glass of water at hand. I am prepared already for the moment of prayer. If you didn't have a chance to prepare one glass of water, a bottle of water, please prepare one for yourself, because we are going to talk to God on your behalf from here, Dewdrop Center event in Manukau. We are going to pray asking God to bless your water, and we are here today in a preparation for this great and powerful event that will take place on the 1st October, 5 p.m. here in this place, with the distribution of the blessed bottle of oil and the entering of the Ark of the Covenant of the Lord. All will take place here. This venue is to be a witness of great miracles that will happen in the life of so many families and so many people. And I would like to invite you to be part, and don't miss this great opportunity. 1st October, 5 p.m. at Dewdrop Center event. Let us now talk to God and ask Him to visit you who are watching us and bless your life. Talofa Samoa o loʻo ingoa e te Visas Towers. Ho te mana mia whaasoa atu loʻo te loʻo molimau o a'o sa te le isau I le ekalesia lea o le Universal Church. Sa maua au whawhitauli e te le sa o depressed, sa o self-harm, sa iai o mawhawhanga e pule I le ola. Sa te le o whawhitauli ni tutonu o loʻo nei tangata o sa ili se fesosoani mai whaiaonga, mai tangata le ainga, sa o sa ili I sue se fesosoani mai isi tele o mea whaalaulangi ai beita e le se fesosoani e na mawhai tangata na au mai. Ia o loʻo saunga o le ekalesia sa invite au e le tasi o le wo mai le aonga. Sa whamatala mai e ia mea whatatau I le ekalesia, whakakau I le kupulanga au kalavou I le ekalesia, le youth group. Sa o saulea, ai o lo saunga I le ekalesia, wa o mawai le tali o whawhitauli. Wa mawai o temine, wa sui au, wa sui lo tangata I te tonu, wa o le toe mawai le ita, wa le se self-harm, wa le se suicidal thoughts, wa le se depression, wa sui uma mea ia I te tonu au, temine wa atoa ma tu whātasi lo ainga, temine wa o whiawhia au ia te au o te le te mana mea whaalaulangi whawhiwhina lo tangata, wa o maua mai le tali mai Yesu, au le e tasi lava le tali o Yesu, lea o le event lea o le O Answers event o te whia wala au le atu o e malo ainga, e a whio mai matala au mai tatou whaatasi I le nei wha lapaputonga atoa toi sili mo oe, e moa ai le tali mo whaafitauli o lo wolanga. Whawhitai. Prayer is our communication with God. You watched the testimonies. You heard the word. But now, please close your eyes and prepare for the moment of prayer. My Lord and the Father, in the name of your Son Jesus, I pray for those who are watching us from whatever side in this country, in this city. I pray for those who are sick, those who have been disturbed in their minds, feeling troubled in their hearts, those who are without peace and hopeless. Bless this water, and when they drink, set them free, deliver them from their oppression. My Lord, show already to this person how great and powerful you are. You are the creator of all things. For you there is no impossibility. And I take the chance to pray here inside of Dewdrop Center that you may already bless all these chairs where this person will be sitting down with her family, couples, children will be here with us, and miracles will happen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, amen. Drink from your water by faith.
it's already blessed. Don't miss this great opportunity that comes to us. It's free entrance. All the gates will be open on the day for everybody. Regardless your religion, your culture, who you are, this event, it is for you. All Answers event, 1st October, 5 p.m. at Dewdrop Center, the former Vodafone Event Center.